Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Haga step jong ka kan riu terik unai wieng arjap sao. Lalap ya ka Metïap jong wei Rangbah beriau na Trai jong ka Jingkieng Dwar Ksuid. Kabadan hari boy distrik hakalin ti ban ne chaboy rembang. Hadu menta ompat yo lum jingtep ke bapanya ka kerteng bat jakasa jong ni Rangbah hendela suba bau ha ba ka por min miet bala antar bau ni Rangbah udai bawan na ka tamasa cherry blossom.